Oke, yo what's up guys, welcome back to my channel, yaitu di channel Teguh Bakti. Oke guys, jadi ya di sini saya mau makan ini guys. Kemarin tuh ya ada yang request guys, jadi katanya itu Bang coba makan sambal balado terong ya, sama daging ayam tambah juga pete dan juga kerupuk nih. Aduh, dan itu yang paling susahnya itu bikin sambal balado terong guys, anjir. Lumayan agak lama ya, tapi gak apa-apa guys, demi viewers ya, anjir. Oke lah, kita langsung aja makan ya. Sebelum makan kita berdoa dulu guys, oke? Bismillahirrahmanirrahim. Kita makan dulu guys. Cobain dulu sambal terongnya ya. Tuh, terong ungu guys. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. 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 Dagingnya. Ya guys, kita coba lagi ini sambal terongnya ya. Tuh. Hmm. 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 Katanya guys. Hmm. Hmm. Seperti ini guys, daging ayam guys. Nih guys, petanya ya. Lah, aja sini. Daging ayam guys.
Hmm. Wah, mulai kenyang guys. Hmm. Hmm. Ayam. Hmm. 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 Wah, kenyang guys. Hmm. Hmm. Wah. Hmm. 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 Wah, ambil aja guys habis ya. Tinggal sisa sambalnya guys sedikit lagi. Kita minum dulu ya. Wah, ambil aja guys ya habis. Sangat kenyang sekali ya. Oke guys ya, mungkin videonya cukup sampai di sini saja. Jika kalian suka video ini jangan lupa ya guys ya, di like, komen, dan subscribe. Oke. Dan jika kalian mau react saya mau makan apa, boleh kalian komen ya. Ntar saya buatin guys. Oke. Dan kita minum dulu guys. Bye bye.